Oke, silakan. Ya, silakan. Saya Andrea dari Dosport mengenai duet Abdul Rahman di pertahanan. Kan Evan masih absen besok di pertandingan lawan Borneo. Munhar yang dimainkan. Apakah di pertandingan besok Mas Munhar atau mungkin Hasim Kipu atau Indra Jaya yang dimainkan? What about tomorrow's the player who's gonna replace Aaron Evans? Munhar did that in Borneo, but is there any chance for Hasim Kipu or even Indra to replace that position? With Abdul Rahman. This position going between Munhar and Kipu. Posisi ini antara Munhar dan Kipu saja. And Munhar did his best in Borneo. Munhar lakukan usaha terbaiknya di Borneo. But we are looking also on the how we want to play at home. Namun kita juga perlu memperhatikan bagaimana caranya kita bermain di kandang And what type of striker and what type of attacker have opponent. dan kita perlu memperhatikan penyerang seperti apa, lawan seperti apa, lebih detailnya lawan-lawan kita. I already know my choice, Saya sudah tahu pilihan-pilihan saya, but I don't want to tell you. Ya pastinya tidak ada pengaruh karena kita kan di sini pemain sama-sama kerja keras. Intinya di lapangan kita ini harus sama-sama support. Gak ada bilang misalnya ini, pokoknya kekurangan dia kita bantu, kelebihan dia bantu kita. Pokoknya saling membantu lah di dalam lapangan.